Oke teman-teman, kita pecahkan balon lagi teman-teman ya. Ada warna biru dan juga balon warna merah teman-teman. Oke, kita pecahkan mana dulu teman-teman? Oke, kita pecahkan balon warna biru dulu teman-teman ya. Kira-kira kita akan mendapatkan apa nih teman-teman? Oke, langsung kita nyanyi teman-teman ya. Balon blue, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon biru. Wow. Lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan ondel-ondel baju biru teman-teman ya. Wah, lucu sekali teman-teman ya. Mantul. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Widih. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada balon Kapten Amerika teman-teman ya. Di belakangnya banyak sekali ondel-ondel teman-teman. Wow, ada T-Rex juga teman-teman. Wow, ada ondel-ondel kecil teman-teman. Widih. Di sini ada Squid Game teman-teman ya. Wow. Prajurit Squid Game di sini dan di situ teman-teman. Wow. Keren sekali teman-teman ya. Ada Opa, Ipin, Upin dan juga ada Doraemon di sini teman-teman. Wow. Widih. Lihat teman-teman, di sini banyak sekali balon emoji teman-teman ya. Wow, lihat teman-teman. Wow, Kapten Amerika megang apa tuh teman? Wow, di sini ada palu ajaib teman-teman ya. Dan juga ada si bebek jago nih teman-teman nih. Widih. Keren sekali teman-teman ya. Mantul. Ayo teman-teman, kita pecahkan balon-balon yang ada di sini teman-teman ya. Kira-kira kita mendapatkan apa ya dari balon ini teman-teman ya. Let's go. Kita pecahkan dulu balon warna hijau yang itu teman-teman ya. Langsung aja kita nyanyi teman-teman. Balon green, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon hijau. Wow, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan ondel-ondel baju warna pink teman-teman ya. Wih, keren sekali teman-teman ya. Mantul. Keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan di sini teman-teman ya. Wow, keren. Ayo teman-teman, kita pecahkan balon yang lain teman-teman ya. Yang mana dulu mau kita pecahkan teman-teman? Wih. Ini ada balon warna pink teman-teman ya. Oke, kita pecahkan dulu teman-teman ya. Balon warna pink teman-teman. Langsung aja kita nyanyi. Balon pink, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon emping. Wah, tidak pecah teman-teman. Widih. Lihat teman-teman. Di kita mendapatkan ondel-ondel pocong teman-teman ya. Wih, serem sekali teman-teman. Ondel-ondel pocong warna kuning teman-teman. Mantul. Kita taruh sini ya teman-teman ya. Wah. Ayo teman-teman, kita pecahkan balon yang lain lagi teman-teman ya. Apakah kita akan pecahkan balon warna orange? Oke, lanjut. Kita pecahkan balon warna orange teman-teman. Ayo kita nyanyi teman-teman ya. Balon orange, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon orange. Wow, lihat teman-teman. Di sini kita mendapatkan ondel-ondel pocong lagi teman-teman. Ondel-ondel pocong warna pink teman-teman ya. Wih, keren banget teman-teman. Lucu sekali teman-teman ya. Wow. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Wow. Keren sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, kita pecahkan balon lagi teman-teman ya. Ada warna biru dan juga balon warna merah teman-teman. Oke, kita pecahkan mana dulu teman-teman? Oke, kita pecahkan balon warna biru dulu teman-teman ya. Kira-kira kita akan mendapatkan apa nih teman-teman? Oke, langsung kita nyanyi teman-teman ya. Balon blue, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon biru. Wow. Lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan ondel-ondel baju biru teman-teman ya. Wah, lucu sekali teman-teman ya. Mantul. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Widih. Ayo teman-teman, sekarang terakhir kita pecahkan balon yang warna merah ini teman-teman ya. Kira-kira kita akan mendapatkan apa ya teman-teman ya? Coba teman-teman nyanyi dulu teman-teman. Balon red, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon merah.
Wow, 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 wow. Lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan ondel-ondel baju kuning teman-teman ya. Widih, widih, widih. Lucu sekali teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Ayo teman-teman, kita kumpulkan di sini teman-teman ya. Wah, 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 wah. Kita sudah mendapatkan 5 ondel-ondel di sini teman-teman ya. Wow, 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 wow. Terima kasih teman-teman sudah bantu kakak untuk berburu pecahkan balon yang ada di sini teman-teman. Buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya. Nonton juga video-video yang lain. Bye bye.